Turabasuje mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro byacu biciye ku muyoboro wa YouTube channel. Tubashishikariza gukora subscribe kugira ngo mukomeze mukurikire ibiganiro byacu. Uyu munsi isi ihangayikishijwe n'icyorezo cya coronavirus. Ni icyorezo cyatangiye mu mpera z'umwaka wa 2019 kigenda gikwirakwira hafi mu bihugu byose byo ku isi. None kugeza ubu kimaze kwandura benshi kandi nako gihitana benshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu biri imbere mu bihugu byashegeshwe n'iki cyorezo. Kampani imwe ikorera muri icyo gihugu, Gilead Sciences, yakoze umuti wa Remdesivir uri kwifashishwa mu kuvura coronavirus. Iyo kampani yasinye amasezerano na kompanyi 5 zikora imiti mu Buhinde na Pakistan, azemerera gukora uyu muti no gucuruza uyu muti mu bindi bihugu 127 ku isi. Iyi kampani ivuga ko ibi bizatuma uyu muti ugera mu bihugu bikennye bifite ubukungu buciriritse n'ibikize. Muri uku kwezi Amerika n'Ubuyapani byemeje gukoresha uyu muti wa Remdesivir mu kuvura coronavirus. Remdesivir umuti uri kugaragaza imbaraga mu kurwanya coronavirus. Ubu hari ibihamya biboneka neza ko umuti wa Remdesivir ushobora gufasha abantu gukira coronavirus nk'uko bivugwa n'abahanga mu by'ubuzima muri Amerika. Baravuga ko uyu muti ugabanya igihe ibimenyetso by'iyi ndwara bimara kuva ku minsi 15 kugera ku minsi 11 nk'uko ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu bitaro bitandukanye ku isi bibyerekana. Mu cyumweru gishize OMS yashyize kuri internet amakuru avuga ko uyu muti utari gukora, gusa ayo makuru yahise avanwaho mu gihe gitoya. Amakuru arambuye kuri uyu muti ntabwo aratangazwa, ariko inzobere zivuga ko cyaba ari igisubizo kiza niba byemejwe kuvura nubwo utabuje kurangiza iki cyorezo burundu. Remdesivir ubundi yakozwe ari umuti wo kuvura Ebola, ni umuti urwanya virusi wibasira utunyangingo virusi ikenera kugira ngo yongere mu turemangingo tw'umubiri wacu. Ikigo cya American National Institute of Allergy and Infectious Diseases NIAID cyakoze igeragezwa ryawo ku bantu 1063. Bamwe muri bo bahawe uwo muti, abandi bahabwa utariho neza, placebo. Dr. Anthony Fauci utegeka NIAID hagira ati, ibyavuyemo nuko Remdesivir igaragaza neza ko igabanya igihe cyo gukira iyi ndwara. Nta muti cyangwa urukingo biraboneka bivura COVID-19 kugeza ubu. Mu kuyivura abaganga bavura ibimenyetso byayo, ubwirinzi bw'umubiri nabwo bugahangana na virusi kugira umuntu ayikize cyangwa byanze. Dr. Fauci yavuze ko ibyavuye mu igerageza byerekana ko uyu muti ushobora kuzibira iyi virusi. Ibi bikaba bifungura umuryango kuba hashobora kuboneka uburyo bwo kuvura abayirwaye. Ntiharamenyekana neza abo uyu muti ufasha, niba ari abagombaga gukira n'ubundi ukiza vuba cyangwa unafasha abantu barembye bakoroherwa. Ntibiramenyekana kandi niba ukora cyane mu bakiri bato cyangwa wakuze, niba ufasha abasanzwe bafite izindi ndwara cyangwa batazifite, cyangwa niba ufasha gusaba virusi itaraba nyinshi mu mubiri wabo. Ibi ni ibibazo bizasubizwa mu gihe hazatangazwa amakuru yose kuri uyu muti. Prof Mahesh Parmar wayoboye igeragezwa ry'uyu muti mu Burayi avuga ko mbere y'uko uyu muti ukwirakwizwa hakiri ibyo gukora. Ati, imibare n'ibyavuyemo bigomba gusubirwamo n'abashinzwe ubugenzuzi kugira ngo uyu muti wemerwe kandi wongere ugenzurwe n'inzego zishinzwe iby'imiti mu bindi bihugu. Avuga ko mu gihe ibi bikiri gukorwa bakomeza kubona amakuru kandi ava mu magerageza bareba niba uyu muti ushobora kurengera abagiye kwicwa na COVID-19. Prof Peter Hobby wo muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza ayoboye itsinda rinini riri gukora igerageza ry'imiti itandukanye yavura COVID-19. Yagize ati, tugomba kureba niba ibyavuye mu igerageza rya Remdesivir byose bishobora kugenderwaho mu kwemeza ko uyu muti wavura. Gusa ubaye wemejwe yaba ari inkuru nziza mu rugamba ruriho rwo kurwanya coronavirus. Intambwe zakurikiraho ni ukubona amakuru yose no kumenya ko uyu muti wa Remdesivir waboneka kuri benshi. Mbere amakuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu muti yashyizwe hanze kimwe n'ayo mu Bushinwa mu kinyamakuru kivuga iby'ubuzima cy'ikigo Lancet yavugaga ko utavura. Gusa igeragezwa ryari ryakozwe ntiryari rihagijwe nk'uko abaganga babivuga. Prof Babaka Javid, umuhanga mu ndwara z'ibyorezo mu bitaro bya kaminuza ya Cambridge, avuga ko amakuru ariho kuri uyu muti avuguruzanya. Ati, bivuze ko kuba ubu nta muti n'urukingo biraboneka bishobora kuvura COVID-19 bishobora kwihutisha kwemeza Remdesivir kiyivura. Gusa biragaragara ko Remdesivir atari igisubizo kihuze muri ibi. Urebye muri rusange ubona warakirije abantu ku rugero rwa 30%. Indi miti iri gukorwaho amagerageza ko yavura COVID-19 harimo isanzwe ikoreshwa mu kuvura malaria na sida, ishobora kurwanya iyi virusi cyangwa igaha imbaraga ubwirinzi bw'umubiri.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe mu bihugu bikomeje kwibasirwa n'iki cyorezo cya coronavirus. Mu masaha 24 ashize muri iki gihugu nibwo hapfuye abantu benshi 1494 bazize iki cyorezo. Bose hamwe abamaje guhitanwa n'iki cyorezo bamaje ku 82,339 nk'uko bivugwa na kaminuza ya Johns Hopkins. Kuzamuka gukomeye kw'imibare y'abapfuye mu munsi umwe kwatunguranye kuko iyi mibare yari yaragabanutseho 1,000 ku cyumweru no ku wa mbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kubona abantu baje kwandura iyi ndwara ya COVID-19 bagera kuri 1,169,386 banduye COVID-19 kugeza ubu. Muri Afurika ho hamaze kuboneka abantu 68,162 banduye coronavirus mu bihugu 53. Ayo majije kwica ni 2,340 naho abayikize ni 23,307 nk'uko bivugwa n'ikigo cy'ubumwe bwa Afurika gishinzwe kurwanya ibyorezo. Iyi mibare yikubye kabiri mu byumweru bibiri bishize kuko tariki 28 z'ukwezi kwa kane abanduye muri Afurika bari 33,566, abo yishe ari 1,469 naho abayikize bari 10,152. Ibihugu bitandukanye bya Afurika bikomeje koroshya ingamba byari byarafashe zo guhagarika ibikorwa bitandukanye by'ubuzima busanzwe mu kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. OMS yagiranye inama n'abavuzi gakondo ba Afurika. Ntibisanzwe kwira ishami ry'umuryango w'abibumbye ubundi ritemera imiti gakondo kuko ritayigenzura. Gusa iyi miti ifite uruhare runini mu buvuzi bwa Afurika. Ibiro bya OMS muri Afurika byatangaje ko byakoranye inama ku ikoranabuhanga n'abavuzi gakondo 70 mu bihugu bya Afurika. Iri shami rivuga ko ryaganiriye n'izo nzobere mu buvuzi gakondo mu kureba uburyo bahangana n'iki cyorezo cya COVID-19. Iri shami rivuga ko aba bavuzi bemeye ari benshi ko amagerageza ya siyansi akwiye gukorwa ku miti yose ya gakondo. Ibi bibaye nyuma y'uko Madagascar inengwa na OMS kubiri kwamamaza umuti wa COVID Organics yivuga ko utakorewe igeragezwa ry'ubuhanga ngo wemezwe. Perezida wa Madagascar yemeza ko uyu muti uvura kandi bawugerageje ku burwayi ndetse bakomeje kugeza ku bindi bihugu bya Afurika biwifuza kandi ko ntawe uzabahagarika. Amakuru agenda atangazwa kuri iyi ndwara kuri iki cyorezo cya coronavirus ni menshi cyane. N'ibigenda bivugwa ku miti ishobora kwifashishwa mu kuvura iki cyorezo cya coronavirus ni byinshi. Ariko ibigo bitandukanye nubwo gikomeza gukora imiti itandukanye, OMS nta kintu iratangaza ku bijyanye n'umuti ushobora kwemezwa cyangwa urukingo rushobora kuvura iyi ndwara ya coronavirus. Turabashishikariza gukomeza gukora subscribe kugira ngo mukomeze mu kubona ibiganiro byinshi bitandukanye.